scam. Remember, saying bese ukuthi isikhathi imikhambi yazo uNkulunkulu makana yenza lento le ukuthi azame ukukhama down isimo ake athathe konke labo ashayine ishukela lesitoro ngoba mase unanento lezowenza ngithi manje ifocus yakho ayikhona ukuba sentwenza noNkulunkulu ifocus yakho lezinto ezisinazo kungcono ukuthi kube lezinto eziyi-2 ezokudimanda ifocus kube uNkulunkulu kweyishukela ngoba musinasekuneshuwela ngithi lokhu kuvela ngoba zalane sekunzima awusazi umuntu uyakhuleka ngaphela yikho afuna ngibizana ngoba manje uyangikhulelela manzana lapho singcolile ayisabamwenza lo ngakuba imithi lapha utwala uphetha amaringi uningi abafundi labafana ababhemane labo besebangeneka kulo bahamba nomthwalo hlala nezinto ebusuku semaspatrol uke umkhiphise kuphuma amanaliti lapha kuphuma amareza kunokhorokhoro nje okuningi ubona ukuthi abantu abasaselayo. So, abafundisi ngokuningi abasaselayo akhumbula lokudlamela ngelive sikonje athi ngidolobani uzalwane lesikhathi sithafu lesikhathi sithafu abafundisi mabenza lento kokukhuleka nini because kufanele nalokukhulekela nabaklasi. In the next 20 years we don't have a generation. Instead i-country yethu ne amadoda kuzobe kuyilaba yokuhamba la yodolela ngoba